No, me near Branty been away. Me won't war, I saw me Kotoko. What did you say? I told more 17. Then told me no more 15 years. Oh, hard Jane Papa. 15 years. Kola ukosuku. O try a frame say wagashi. Doko wagashi. Hele. Fabi wumu. Oh, what ya wum? Yo, na ushia no kotoko ha. I try. Eya body. I try. Yo, ono so ye kremoni. I try. And ono wasan fa body aka kremodi no. I try. Dia mo defend the guy name yo. Tu shia no de o pasem etu wanim. I try. Yo, to aso. Na me ne to ko na nyinsen ba hu. Nyinsen no nhwe me ko adwuma mu on ma no me yakari na mpa che me nana. I try. Okay. Me ko sem ko jiska bia me yakari na me so me sister. Baby. Adai na so di mirika sa tobo ase. Fu say na tobo na entu America bebre wo hia boy no I try the science na mo start relationship no 2 weeks try and now on how many years I try minimum the age 2 weeks pepe na mo start in pratwen I try yo kasa bapa ya dey open time na wa na me tu ne no so obehwe me no mo ona mo ko ka che senyin sene nyane die oh no ndo ni o dream sending to me ko jiska bia na otiatia me na say sadia me kwa o de me so abeka mo na me na ko ni akojiska ko adwuma mo fa so na adwuma mo fo ke kansan fu ade oni obi e wo ho kan ho acho de na ne wo ho no oni ne tena nya asan ansa na nyinsan ne ba 2 weeks no 2 weeks no mutu anamoni ko sana ono ko da ba ko na na onyemo acho de mudi se bi di 1 year di 6 months ansa na menyam 3 months pepe acho na di enti na ujeja ho sa unko school meko ugo school we kin face na ujina say classes e na anyemo ye no acho de say ujina classes this year na mcho watro BC acho tu nu na ujina say class 5 ameko pieces mo mpa ba ma me eh mo ha dwen papa class 5 fa uko pieces e di enti na ma akotwe mpra na ekom de wo ye nhwe na di enti aye o ye ofe obi a oboy na unya tenka ho ye ode ya ote wa ho ye ode SOMPA FM chese wo kofa boy na se wo be fa bi ti 3 months pepe na nyinsen ne bai acha na wono de enka na nije ho na o se ne nkrofo keka kire ne se nyinsen ne nyane de acha ade na wo double date uni no na ufa uni obi nso ho to de ono na ye first boy no wa hey try o me why can you translate doctor bra ebusuafo edru bu mu mo ntwen yo class 5 no wadi kan fa mpene bi agai ena abode akote atomu ama no enti abode ye ne gina yie na etotom nsoma wosa na wo class 5 na wo hia abode acha na ansa na wo be hia abode no na watwe mpena pen acha ono so oni usi abode no oni we gyae no it is emutwen kakra nsa na usi abode ni 1 week usi away no 1 week na akofa abode there be menini temtete ansa na me hu abode oni de oni temtete na wo no hu gyae di sense na wo fa abode ni 1 week na me shia abode no ba so no die ono no de na me no na satam ni say ni but oni wo die no oni wada na akoshia abode no e ba we ahwe de ni bebem na maka no edi na abode no pese o kire se won hwe oba no ngwa ka kire se nyi se ni nya ni di hwetie oba pa mi show yi wo ma me oba me ka no kore a kire oni be ma bi atra oni ni gya ya na awotwe na wo sa ko hu be ma foforo ena aso ono so oni ne kodai obi ewiase obi etumi a wontafo mienu efri ni yemu ye koye di ye ni no enye papa na ne yere no ono ne ba ne atano baako e ka ho nyane ba what asem ni bi da enanim die a ba wiase no wa wontafo mienu wo ne yem baako ye ni ku ba
ba ko nye ni kumba why say oba no edi kan ni obema foforo da awia na ni kun kwadwuma o time a ovulate enti kosua ba akwa peke na nwumle ni kun so ba no ni kun so ba eden Shemu. ene no so peke ye ti yenya ntafo but asunu we papa enti sa woni pe matena 1 week na woni wo da ya ansa na wo ja awade Zikoshin. no asan kofa wo fro na woni na kwanyem no no kure be bo adwumadie DNA. ese ye DNA na ye wu nipa ne ba ne sa akola no ye yire no no hwe no sa me tira fidi kase we so be yire abode se tichire twan eso ye na sede a na ma brenya me Papa. yanka no kure bi Kwasam je. bed ya kola yi kanti ye hia abode no Ene ni kunu dada. ene ne mpra dada no ma ye be di ene no mo mi enu ne yehudi ene ba no wa hwe na madwene mo ho because mo tumi mehwe ba enhwe nana sa mo beti mase dia dia mi kan sa ne mpra dada no ene abode wo mu ne akwa no ye be di ene wo dia ye be fa ka no abije mu mbusa di ene wasem mame ase onwie boy dia ene wa be wi akola no acho dem ne na wo yan na fe ne se ne waje atum an oji tumu sa akura ne ne ba ba na ede no wa be wi no akola abontia no abeka akele me sese no wate waje atum awie sa akura ne ba ene na dia na bi ahunhia na dia na asi ajo tama me ne nyam no na me na akura nim semenyam obi tie cho ma me asanti bi na ti hu kire me na so onana we asan ho aye style no mo ka chen na frame ko dem na obusa am so no ananyam na me kire ne boy no hu boy no ne ka sai no so obe mama wo me na do de bufo ka se kwa be fa so mani se na free on o mani free on na me so school me na unso wati atoma na be kan na to amnem acho dabi wona na senko inyin sen dabi o se abufo na man ka se o se kwa fa so mani se ne be shon o fo na me so sunko school enti se ede na abode na be fa wo ba no acho oko akra ni ko school ba na obe fa akra woni mo so auto biscuit ablen akra ni se wanya sen acho 3 years SOMPA eto ade ne kwai acho se mi ni baby ode akra na abode se oni ko toko hobim acho da baby o ye ma na kra picture de se ono ne papa ne nam abode no ye froze pusala acho fuse na woku huni ni photo so dabi because where there my police case Okay. because I said the picture to so we akwala no na se watu ha kotoko ho ana acho to ton kula wo ne mani na ne maame mo wai why na beka se bia makole na me de ne kasa ne nkeka wo keka no betra se wona ne so ano no ayo ma bra yo ma asem no twa ne tofa mame di asem wa Ipa mo chewo akola me na me baba ma na ne ba e na ne ba no o mo ye ntafo aba akola ni awu abai wa kama e friend say e fa na ante sala na akola na ye na ante no ante sala ma wote ante na pa me na no me baba ma e na ne ma no o mo ye nta to o ya ta ne ba ma ho enti me ba no o wo nkwale na obeyare ye na odika akokwan so yare ye no ofirimu ofirimu no boso me nkono na ne yere nso firimu na nkole na afi na wo matana na uji wa de ti nkole hye machi saa no mbe nante ye ti na me ne adwuma tituntum de wo mkọ condemn me ko asante mampon me ko ba bia bi me ko bia na wotwe na mabafie na mabeton na me de hwe mto mu duru so mbeko school no na me se ne mintimi mfa wo mkọ kwan so bente me de wo mu ko school me de wo mu ko school no me starti wo mu school wo Sawaba ho na me de wo mu ko school nti eche na wo se ekwan no wa ene nkola ni ntimi ma wo mu ko school a na me de wo mbae na me de wo mu bae no kasa ye mu na papa bi a friend engineer wo so ame ha wote njanka kuo nti waje nkola no amana ma me kofa nkola no bae na omuji wo mu de ko Kimfesel to ko school Kimfesel kama woni ni nua no akire ni nua bae ma no ocha be nko okwa wanya de
no ka cham sa na school mi ntimi nko biem ye ya wo so wonko na wo bokwa kosua adwuma nti won de wo de ne ho koto adwuma mu no wo sua na akwalai wo hwa nti me kura minim se wanyem mpo nso me ne tidam so minim nti maami bi efre na ekua hema owo ya chiri ho wona efre me sama wo ma me kwa no wose we da me ka asem bia cho me mo ye mo hye nam so de kasa no se na ata uhu ne se na me se a wo kosu wose nya ne sa ata wonyim aho nya me se nka kwa me ye mo hye me sun wo maami nanim no se nsu to bo ne musa ne ne wone ne nyam ti me ma no kwa achima omba na me ka kire se ye se wo ba ne nyimo no wose da bi ene me de ne konto de no ko hospital bi ene ehu ma ye mre ni ti ye hu se wonyam boy ne mo de kwato na nim oje ene ye de kwato na nim starting no wase enya mi o ma me nkwadwene ho mra she na me se me de me pe ayi ni nde ya afi o jan wase an me na me ne nyim na me se akora kito wo ye o ko school wa kwanyim no na se ka mo me ye chim ene be ma baby a obefa bi afa ho ene engineer na me kan ni yire adi police for ba so obeche boy no oba no wanya no ache na omodo 15 years amanfo de o man tu mana oso obehwe no so no na anyensa no sa atama ye hu anyensa no na anyensa na aka akra na anya busumi num SOMPA ana me se ba ma kwan ya ode ne ba fa so bi afa ne fa so okọ school na me nua bo e friend sala no sister ma hu se akoma no e wo soro nso nya abotre ti boy wo be ye nde no se mehwe no na me se mate na me se ne bre discan wan ko doctor enu mu no okọ ye no okoma no 1.5 ode ba na me di 50 cedi so se ko to okọ hospital no ama se wa ne bo sumi za so ye na me se kwa diskabra wo ko na me sama me nana ba ku bi su ka ho no mo koye o ma no 1.5 na me nana ne se wo mo nje on fa bi nka ho no mo joso no de bi ka ho no obese no ko ene chese ni sika wotim de owu ye no hwe no owu ye no awo ka na ye ko frɛ ne ba wo se ni sika ye 30 cedi na me so won fa nko me mpeka wo akola e wanya 3 years wo hwe no on hwe no e wo hwa wo be hu ana akola mi wo no de 70 cedi ba e se ohun boy no wase no so won famre na me sa de na wo ma wo no won famre me na wo je nipa no me dire chese nyere papa bi kro hwe anti sala na me se na wo kwaji ba wo bodam ahu e de na school no okono no de ne koy anti sala kono me na me de no koy wo tuatua ni school fees baby woni baby abodi ya no frɛ na won fa na woni na baby akola no ko school kura me na me de akola no ko school enti se no ma abodi no ese mu ni baby o te south wono mo koye ye ko na djuma wura ho o so ni obiem na djuma wura ne se na wotwe se ne no otua ne ka o mu nyina otua ne wo hu ni biem to otua ne kola no wonde okọ ofie di ade chi branda na ye kwa edi case no kwa no se nti boy ba ko na boy ne se omo wo ho na omu hu se akola no wode ne ba ho mi ya na edu anyimira mi sesa insuraba ti me ko ayi junction mo pen picture my na nka we ye be so ni se sia ndi me ansa me ba enti me wo ho na akola no fra me se ma ye free school abo ye ba ye hu antisala na me se enti me di mirika me ya ba ye be se ba mo ba ne se mo pa akola no ye one day wode ne ba na oni na busuanfo mra omo ba ne ye di yie etu ya na afe na ya hu ma hu se bi akola no papa ni omo de na one ne yes go so ekura bi ase ena brantie wakohye mo amu retompa mo fa kra ne picture ne nto so mo wa brantie oni nipadua no wotesan ni mu odu we tuntum we jije akola ni nie owia no ye friend ante sala wawia no timo hu na mo friend ante waje so pe Mommy baby a pro station will be a mommy and china mo frey 0541 126 626 wa baba wa kron so a woni wo betwim pra wa kama kra na ba no wa wia no fane bra ma ye fensie ya na so mpa de e bedu wo china ye be hunu baby asem